esandleni so Musa ngiyagcinwa noma ungathini esandleni somusa. Baba, sesikhona uNkulunkulu wethu, kade sifikile sobheka wena uNkulunkulu, socinga wena Moya Ngcwele. Siyazi Nkosi uJesu uhlala kithi nathi sihlala kuwe. Wena ungubaba wethu, nguJehova wethu, ukho konke kithi. Ngaphandle kwakho thina silutho. Ingakho nakulesi sikhathi samanje Nkosi uJesu, kulesi sikhathi somusa sibheke wena, konke sikwenzayo sikuletha kuwe. Akekho omunye umuntu esingathulula kuye ngaphandle kwakho. Sikubonile uhamba nathi, sikubonile uhamba nobaba bethu, sakubona uhamba nomkhulu bethu. Siyazi ukuthi nakule generation namhlanje nathi usahamba nathi. Wena ulahlani futhi awushiyani. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi uthembekile kithi, ingakho nathi sithembeka kuwe. Siyabonga ukuthi usasithembile nakulesi sikhathi samanje ngegama lika Jesu. Amen. Hallelujah. Bazalwane ngicela ukubingelela ubaba noma ngiyabingelela. Hallelujah. Hayi bafethu, bagqoke kahle abantu bafaniselena. Ngilimashayela ihlobo bazalwane. Yayi baqondanisile. Hallelujah. Ngibingelele mfundisi uNkosi, ngiyabingelela Mpho. Ngiyabingelela bavangeli Mcikisi mfethu. Ngiyabingelela nangale, ngiyabingelela. Hallelujah. Ngiyabingelela bafethu. Hayi ngibingelela ibandla lonke ngegama lika Jesu. Hallelujah. Amen. Ngiyabingelela nogogo. Hallelujah. Umalunga ngiyabingelela abazalwane. Amen. Hallelujah. Siyabonga ukuthi siyabona nosisi wami. Ngiyakubingelela hayi ngiyakubingelela. Hallelujah. Isikhathi somusa lesi bazalwane, lesi esiphila kusona, isikhathi esimbi. Izwe understand ukuthi isikhathi esiphila kusona isikhathi somusa. Bona ba understand ukuthi ngaphandle isikhathi sokuthi bona bayibusele bona. Kanti thina ngalesi sikhathi si understanda kahle ukuthi isikhathi esikuso isikhathi sani bazalwane somusa. And kule nyanga inyanga yabantu abasha, abantu abafast. Yonke into yabo iyagijima. And yonke into yabo, even inqumo zabo, omunye akasithatha isinqumo ngoba ebuka ikusasa. Omunye uthatha isinqumo ngoba ebuka imanje. Kanti leso sinqumo asithathayo sikusasa sizomvalela amathuba amaningi. Ingakho uthola ukuthi abantu abaningi abasha kulesi sikhathi uthola ukuthi nabo bathatha inqumo zabo eziningi. Sekufanele ukuthi sasa kube khona umvuzo, akasawutholi, usevinjwa isinqumo asithathe izolo. Hallelujah. Kodwa siyabonga ukuthi sinabantu abasha esinabo enkonzweni. Bahamba ama-home cell, bahamba inkonzo zabantu abasha, bahamba imkhuleko, and bayafunda izwi. Kuyinkinga umuntu ongalifundiswa. Kuyinkinga umuntu ongalifundiswa.
noma kuthiwa umuntu omusha noma umama noma kodwa uma ungalifundi izwi uyinkinga. Ngoba angikwazi ukuthi usurvive kanjani izwi ungalifundi. Angikwazi. Ngoba phela wonke umuntu kumele si-understand bazalwane. Angithi siyazi ukuthi kufike kube uNkulunkulu angithi. Kube uJesu angithi. Kube umoya engcwele angithi. Umoya engcwele sesiphushela kephi ezwini. Awukwazi ukuthi uzothi unomoya engcwele kodwa izwi ungalifundi. Kanti ukuphushela kephi wena? Uphushela kephi? Ngoba kufanele ukuthi umuntu unomoya engcwele into soyizwi kuphuma kuwe lemlomeni yizwi kakhulu. Ekumele silizwe liphuma lemlomeni wakho, kufanele sizwe izwi liphuma kakhulu. Haleluya. Into esibalekelayo kulezi insuku. Haleluya. Esingafisi ukuthi yenzeke. Haleluya. Akulona izwi esolifunda leli. Izenzo uchapter 28 uverse 6 wakhona ufundeka kanje. Uthi kepha bheka ukuthi useza kuvuvuka nokuba awe. Haleluya. Ngifundela abantu abasha njalo. Futhi wonke umuntu la uyangena kulelizwe. Haleluya. Especially kulabo abasanda kuyinikela. Yabo laba abasabuthakathaka. Amen. Uthi lana kepha babheka ukuthi eseza kuvuvuka nokuba awe phansi masinyane afe. Kepha sebebheka isikhathi eside bebona ukuthi akafikelwa ngozi. Baphenduka bathi unguNkulunkulu. La akekho umuntu, wonke umuntu uya understand. Uthi umusindiswa bakubalele insuku. Uthi ukholwa bakubalele insuku. Abanye bathi uzenza ngcono. Kodwa abanye bathi soke sibone ukuthi lo uzokwazi ukuhamba. Haleluya. Bakubalele iningi umukholwa, bakubalele ukuthi bakubalela amasonto, bakubalela izinyanga, belokhu behleli bekubuka ukuthi kahle lo lento ayiqalayo uyayazi yini. Bangaka abantu asebekubalela. Mingaki iminyaka ukholwa ukhona. Kodwa abantu benjani bekubalela. Into ebalekile ukuthi ngisho noma-ke usushibilikile wawo ungalinge wenza iphutha umlahle uThixo. Noma sekuthiwa usuyabona ukuthi inkinga zixakile kodwa ungalinge ukushiya ukukhuleka. Ngoba abantu eminyango ngesikhathi bekubalela wena kumele ubalekela kephi? Ngoba kukhona la ifanele wena ubalekela uyakhona, uhlale khona maqedane umbizo wensuku. Umbizo isikhathi sokugcina le uNkulunkulu uyafunwa ngalesi sikhathi. Simbi lesi sikhathi, isikhathi la ekumele sifune khona uNkulunkulu ngaphezulu kwakho konke. Yena uyimpendulo yakho konke. Angilazi mina ikholwa ekwakuphela nje usuku lingazange liye uNkulunkulu okanye nje liyobonga lithi baba ngiyabonga ukuthi mina ngiyaphila. Lithi baba ngiyabonga ukuthi mina nje ngisagciniwe. Uyikholwa njani ehluleka nje ukubonga? Ungalingi uvumela ukuwa. Ngisho noma usakuthiwa usushibilikile, ngiyancenga akhelihle, awu ngiyancenga mfayifu wami
ungalinge ukuvumele iyakhona isesibhedlela la waza khona sofe sikcishe sithi Nkosi nangu ngoba umubaleka uyohileka kanjani buya uze enkonzweni ulimele unjalo ebazalwane bamalungu asisho lento bazalwane babazikahle uyabona la asijajani asikujaji la asikubheki ukuthi izolo lakho belinjani futhi asikubheki ukuthi sesikubonile ukuthi ubuwenzani lapha usushibule kanjani bese uthatha thina kwethu ukubusa uNkulunkulu thina kwethu nje ukubusa uNkulunkulu sikunikeze ungavumi umuntu omusha ungavumi balekela khona uyobamba impondo zakhona noma usuzwa ukuthi khaya yayi namhlanje angizwa kahle kodwa kublundela ungavumi khumbula uIsaiah uverse 49 verse 16 noma uIsaiah 49 verse 55 verse 6 uthi mfuneni uJehova esananjani esanawutholwa isikhathi sokuthi ufuna uJehova lesi ngoba usakwazi ukumthola mfune uzomfuna kanjani uJehova ngokuthi ufunde izwi lingapheli usuku izwi ungalifundanga lingapheli usuku izwi ungalifundanga khona umbuzo engijwayele ukubuza komama Mcele jwayele ukubabuza ngithi mina ngiyabonga ukuthi unomoya engcwele uyakholwa and ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu wakhuluma nawe akakwazi umoya engcwele akhuluma nawe mhla usindiswa bese yathula akakwazi lo moya onawo uthini manje lo moya onawo uthini manje uma kuukuthi awumuzwa bungeke yini wenze njengoDavide uthi uDavide kuGandi angaweli esandleni sabani somuntu kepha ngwele esandleni sabani wena ukusiphi isandla ulo mbuzo ngizobuza namhlanje wena ukusiphi ini isandla ukusiphi isandla wena isiphi isandla lesi sikulawulayo wena sona siphi isandla sikubambile wena ubanjwe isiphi isandla wena ngoba isandla sikubambile sizolawula lo moya kuwena umoya kuwena wona ozosikhombisa ukuthi siphi lesandla okusona ukusiphi isandla wena ukusiphi isandla uma ukuthi usesandleni sikaNkulunkulu njengoba unomona ungaba kanjani esandleni sikaNkulunkulu njengoba unomona nawe uyazazi unomona wagcina nini nje ukupha unengubo engake ezikodwa kodwa nje ukuthatha nje ingubo zakhe ezinye ezimbalwa uyopha nje nangumakhelwane wakho ombonayo wagcina nini mingaki iminyaka wagcina angisakhulumi mina ngemali ngikhuluma ngemali ngoba isandla sakho nje sifuna nokuyikhipha noma ikhona
siyasefa. Ukusiphi isandla wena? Ukusiphi isandla wena? Njengoba nje ingqondo yakho ingamfisela okuhle omunye umuntu, ukusiphi isandla wena? Ukusiphi isandla? Njalo uma ucabanga wena akwenzeki nje luphela usuku ungazange uyicabanga izinto ezimbi nje la kwena engqondweni yakho. Ukusiphi isandla? Ukusiphi isandla? Ngoba awukwazi ukuba sesandleni somusa bese wena uhlala ucabanga izinto ezibhedayo. Ukusiphi isandla? Ukusiphi isandla wena? Ukusiphi isandla? Bakhona wena sibona ngokuthi nje kuyahlakazeka yonke into. Na uyazi nje emndenini wakho uma kwaqhamuka wena umndeni wonke uyahlakazeka. Ukusiphi isandla? Kodwa usindisiwe bese abantu bethi abayifuni insindiso ngenxa yakho ngoba wena uma ukhona emndenini awuyona isolution. Ukusiphi isandla? Kodwa usindisiwe. Unomoya ongcwele. Kodwa makhona wena hayi hayibo. Abantu baze bazonde thina. Cabanga hey basizonde bengasazi. Bengakaze basibona. Cabanga Tshwa usonte akhi. Haye asibafunda bathi inkinga kuzondwa thina abasazi abakaze basibona. Kodwa inkinga uwe ukusiphi isandla? Ukusiphi isandla? Isikhathi somusa lesi thina uma siphuma siyemnyango kumele sibe yi-influence. Uma thina sivele emnyango kumele babone isolution abantu. Wena uma ungasiyona isolution apha emnyango kanti wena uyisiphi isandla? Udlaphi wena la thina singadli khona? Udlaphi thina la singadli khona? Yiliphi lelizwe wena olifundayo? Yiliphi lelizwe olifundayo? Hallelujah. Mina ngiya-understand abazalwane, ngiya-understand. Umuntu uyagcotshwa, uma esegcotshiwe bese buyele ehlane. Mina ngiya-understand lokho. Umuntu uyagcotshwa, uma esegcotshiwe bese buyela kephi? Ehlane. Angayi kule nto enjani ayigcotshele. Abuyele ehlane. Uyabona lapha ehlane lapha yana abuyela khona kunamabhele asayobhekana nawo lapha yana. Ngiya-understanda mina ukuthi ususindisiwe, usuyakholwa wena uright, konke kwakho ku-right, kodwa phela usazobuyela ekhaya. Iyilingo ikhona. Angikwazi ukuthi umulingo ulingwa ndlela yini. Angizazwana bazalwane. Ngoba angilazi ihlane lakho obhekene nalo ukuthi yiliphi ihlane obhekene. Sonke siyabhekana namahlane. Akekho umuntu ongenalo ihlane lakhe. Mhlawumbe usehlane nje linomkhoshi. Lo mkhoshi uyangenisa. Ubalekela ngala amabhubesi kumele uyowela emkhosheni uyangenisa umkhoshi. Into ezokwenza ukuthi udlule kuzo zonke lezi zinto yizwi. Ukusiphi isandla? Ukusiphi isandla wena? Ukusiphi isandla? Umuntu aza give up nje ngento encane. Ebazalwane kukhona la ukuthi uyafika khona ubeka isandla sakho yonke leyo nto iveyidilike ngoba khona wena. Kungene wena entweni eright ifuna ukuphela nje. Inkinga ukuthi uma usunderstand isandla kuso
understand ukuthi wena ubani, uzo understand ukuthi yabona ke manje le akusiye yami ke le. Akusiye yami le, akusiye yami le, akusiye yami, akusiye yami le. Akusiye yami le. Abanye abantu abafethu abanye ukuthola ukuthi hey bangaka abantu abala abafundile banama degree banama diploma banama higher certificates kodwa bahleli ekhaya bakoqashwa wena uno grade 12 ongacacile kodwa uyasebenza kodwa uNkulunkulu la ukumbonga and ipost okuyona iyamqualifyisa lo ohlele ekhaya ukuthi athathwe kodwa thathwe wena kodwa isandla kusona isiphi kanti osiboni ngande sandla phethu osiboni nesandla bangaka abantu asebekhulumile wena uhlele ekhaya bebukisa ngawo babuka ukuthi wena ukhola kwakho akucacile yini abaseduze kwakho bephumelela ubhekile wena baphumelela baba nayo yonke into ubhekile okwakho kungezi yebazalwane okwalaba abanesandla okwabo kusa kancane kodwa kuza mhla uqashwa usuhlalile iminyaka eminingi kuba sengathi awukazi uhlala ekhaya ngoba isandla saphenduka ebafethu hey bamba la uyabona ngesikhathi ukhala lithi iBhayibheli lami uNkulunkulu uyayikhongozela inyembezi alisho ukuthi uyifunda nini kodwa lithi uyayikhongozela bese lithi uyayiphendula alisho ukuthi uyiphendula ni kenzeka ukhale manje ngesikhathi ukhala behlaka ngesikhathi ukhala bekubuza bethi uphi uNkulunkulu wakho baze bakubuza kukini ukuthi insindiso yakho iphike phela abazalwane asikhuluma iqiniso phela sisindisiwe thina imndeni yethu eminye ayisindisiwe imndeni yethu eminye inama-altarayo ngesikhathi mina ngingaphumeleli isikhathi bona bema-altarab ubabona into zabo zithi bese bekubuza bethi luphi lolukholo lwakho kanti aba-understandi ukuthi ezethu izinto ayisheshi siza kancane ngoba uma seziza seyidilika wonke umuntu usuke abuka wonke umuntu usuke sebuka ngoba uNkulunkulu masephendula wonke umuntu adideke ukuthi kwenzakalani manje wemntamusha ungagive up uNkulunkulu uyaphendula uNkulunkulu and uma sephendula uThixo phendula uThixo bekubhekile bekubhekile aphendula uThixo aphendula uSimakade aphendula ubaba masephendula wonke umuntu bese eqala ethi ikhona lento yalomuntu kodwa ngeke bakutshele ima ngikutshele mntaka baba asidingi wena ukuthi usitshele ukuthi lento ikhona yibona abazokhuluma ukuthi lento ikhona lento iyaphila okazuzwe yini bethi hey ebafethu uNkulunkulu kaMama uNkulunkulu kaGogo wayekhona bamkhumbula
bese sebekukhumbula uNkulunkulu kagogo uNkulunkulu kama bemkhumbula ukuthi hayibo hey khona into yakenzeka khona into yake don't give up ungavumi ukuwa woza unjalo uze ngaphakathi angithi yakhumbula uthi nonke nina ensindwayo lethani nizophosa kimi musu uhlala ekhaya kanti uyasindwa letha kuThixo letha Thixo ethi solution la uze uzoguqa uthi baba uyangazi nje kanti ukhohliwe yini kunale ndoda yafika kubo bezoyitshela into eyayenza le ndoda yabheka odogeni athi ngikhumbule baba osangibona ukuthi mina lona sifuna abantu uma bethi beshayeka umkhumbuzo uThixo uthi Nkosi usukhohliwe yini yimina lona ekade ngikudumisa yimina lona ekade nginikela yimina lona ekade ngiya kuwe ngiguqa ngikubisa osangiboni yimina lo ngithembekile khuluma noThixo ukusiphi isandla siluliwe so ukuba sikutakule ukho lokhu wena obhekene nakho kulokho obhekene nakho uNkulunkulu khona ukuthi akutakule bathi wena njani asifunde nizwe kuze niqede kahle haleluya Isaiah 49 uverse 16 wakhona haleluya ilona lizwi esolifuna Isaiah 49 uyena haleluya ungakholwa ufuna okwaphezulu musu ukholwa ufuna okwake bazalwane musu ukholwa angijakhumbula ukuthiwa babheka phezulu kuthiwa babheka phezulu wagcina nini wena ukubheka phezulu nje njalo uhlala ufuna izinto zabaphansi njalo uhlala ubheke phansi ufuna into zabaphansi ezethu phela ezalapha akusona ezalapha uzogcinula izimpi zabaphansi akukhumbula lapha yabona le genge le gcinulwa izimpi zalaba zabaphansi akumelanga ngizomnxusa namhlanje ngizothi noma kwenzakalani empilweni kodwa wena into ofanele uyenze baleka kodwa ubalekele endlini kaJehova kodwa ngesikhathi ubaleka endlini kaJehova ube sesandleni mfundisi wami bemalungu angithi iBhayibheli lithi zavula incwadi anelezo lizobazwana zavulwa ini incwadi yabona le ncwadi yokuqala akekho umuntu ongekho kuyo wonke umuntu kule ncwadi yokuqala ukhona uyatholakala nawe ukhona kule ncwadi yokuqala ngeke ngithi shaya ihlombe ukuthi ukhona encwadini yokuqala ngoba eyawonke ubani umuntu bese kuthiwa nezinye zanjani zavula nenye yavula nenye njani bazokani yavula iyakhazwa kodwa leyo qala enjani ayichazwa kodwa lesibili enze njani iyachazwa ukusiphi isandla
thina ke njengama-akhi angimelanga sigcine sisencwadini yesibili. Angithi thina sifundiswe into ethi move to another. Afanele ugcine ubuyise encwadini yesibili. Siyamuva. Unayo nakho sithe siyamuva. Ukusipho nesandla. Bheka ezandleni zami ngikubhalile. Angithi yezwa ke. Bazalwane, uIsaya lo esifundayo. Hallelujah. Sifunde uIsaya 49 uverse 16. Isaiah 49 uverse bani? 16. Hallelujah. Samba kahle ngithi. Woza ke sithe mfethu. Bheka ezandleni zami ngikubhalile. Angithi abonanga. Wena ufika wabhala watholakala encwadini yokuqala. Watholakala encwadini esingaki yesibili. But njengamanje mina ngizokuchallenge ukuthi bungeke yini utholakale esandleni. Ungaqini ngokutholakala encwadini. Akuthole kusona lesandla. Lesomusa lesisandla lesi esinengcebo, lesandla lesi esavusa igazi. Lesisandla uNkulunkulu ngiyacabanga uma ethi uyabuka uyakhumbuza ukuthi engangashayelelwa la kuvela igama lakho. Ukusiphi isandla wena? Uthi nilotshiwe esandleni. Nilotshiwe kephi bazalwane? Esandleni. Kulotshiwe esandleni. Kodwa umungekho encwadini yesibili amathuba ukuthi olotshwe esandleni awekho. Akagcini cabanga uzusinikeza iassurance bazalwane ukuthi njengoba esibhalile esandleni ubhale nani enye sithe Izingange zakho ziphambi kwami njalo. Angithi ngamanye amazwi konke kwakho kuphambi kwakhe. Konke kwakho kuphambi kwakhe. Khumbula impumputhe yathi iza wayazi uKristu ukuthi ayiboni kodwa into ayenza wayibuza ukuthi ngikwenze leni nawe konke kwakho kukuye uzowabhala ngisho nasesandleni kodwa uThixo kalinde ukuthi usho ukuthi akwenze leni. Uyakulinda uThixo ukuthi usho ukuthi akwenze leni. Ugcina nini ukusho ukuthi uThixo akwenze leni? Kuthi baba mina ngazi nasi ifiso zami. Yilezi ifiso zami. Cela nokusho nje ifiso zakho uNkulunkulu. Ukulindile uThixo. Ukulindile ukuthi usho. Ukusiphi isandla? Ukusiphi isandla? Angibale ngalokho. Uyakhumbula ukubona ukuthi if uNkulunkulu mesephendula inyembezi zakho ziba ngakanani? Ziba yiningi. Ukubone indokho ukuthi ziba yiningi inyembezi. UThixo senjani sekuphendula. Kodwa inyembezi eziningi ileze njabulo. Akuzona inyembezi
usizi. Angikubuyise kahle ukuze uyizwe kahle lento yami. Ukubone umuntu noma izingane zenu ngesikhathi ziyograde. Ukuyibona ingane zenu masezograde. Sezogqoka ini? Amajazi. Ukubone lo munyu uma sekudlala awukodwa akekho. Uma sekuqalwa sekudlala leli culo lakhona leli legrade elasithele laculo lele grade abakazi bakuthathe nje noma uye khona bakuphathe nje uyongena la grade wakhona habafethu bakuthatha yabo maselithi rantantanta ukulizwe hayi bafethu imani bafethu ukulibone yini lololi elibona bamfundisi maseqala ithi rantantanta yabo seqala leliculo lakhona hey kwekhala umama khala ubaba kungakhali lo oyothatha ijazi kukekhale lo abaphelezele into eyenza ukuthi bakhale ukhumbula ukuthi inhlupheko esidlule kuzo izinto esidlule kuzo akhumbula uThixo ukuthi umfukula kephi akhumbula ukuthi uThixo umtshathe kanjani ngoba uThixo suka sephendula eseguqula isimo somndeni eseguqula isakhi yomndeni esephendula uThixo isho lento cabanga umakhala lo oyothatha ijazi yenu ucabanga ukuthi hey i-exam engangibhala ekhaya kushonile i-exam ngesikhathi ngiyibhala uma wayegula i-exam ngesikhathi ngiyibhala ngangikwi-depression i-exam ngesikhathi ngiyibhala izinto zonke zayiphambene kodwa nakhu la sengikho bese iyasho into kababa trantantanta alikobizwa negama lakho useza umsindo hayi bafethu kathiwa obani nabaya angiyazi into eyobikhala sesiye ekhaya ezulwini angiyazi ijoy yobilapha esesiqhamuka thina esivele kuhluphekeni sesiza thina hayi bafethu isikhala lento sesiyakhona hey ungavumi ukuwa ungagive up ukusiphi isandla akusibo nombani abangaqualify ucabanga ukuthi ekhabe ngekho lutho ucabanga ekhaya ukuthi hey angazi nokuthi ngifunde kanjani angazi nokunale mali iqhamuke kanjani ukuthi ngifunde but bengaqualify nokuthi ngibe la kodwa uma usesezehla inyembezi uthi baba ngiyabonga uthi baba ngiyabonga abafethu ngaze nuzwe into omunye angaze nuzwe into omunye hawu kanti wena ukusiphi isandla uyathatha uNkulunkulu imfabanga bafethu lezaleni ayifukula uThixo kanti wena okaze yini ufukulwe eyokufukula ubaba emase kufukula ubaba hayi bafethu buka la bamba uma wena uqala izinto zakho khona abantu izinto zabe zithi egijimayo
yonke into yabe yagijima axake ukuthi gijima kanjani ngathi isandla abanye ubone begijima into zabo kanti akazi ukuthi hey imkhuleko kona bavimbelwa imkhuleko into zabo zivibiyelwe imkhuleko ebafethu umkhuleko uyabhodloza khuleka uyabhodloza umkhuleko ungayeka ukukhuleka khuleka uyabhodloza ngisho nalathi wakhona sekuvalile kodwa ngesikhathi ukukhuleka ubiza igama lika Jesu phela biza igama lika Jesu usikhuleka hlukana nalento kubiza uNkulunkulu sinikeziwe igama uthi ngiya upgrade upgrade la sibiza igama lika Jesu ngoba uzothi usuka la ububiza igama lomuntu wena ubiza igama uthi igama labamalunga igama likabamalunga yakhuleka igama labamalunga hayi asikhuleka igama labamalunga la sikhuleka igama lika Jesu haleluya buya uThixo uzokuthwala uThixo uzokuthwala as long umuse esandleni esinjani esiright uThixo uzokuthwala uzokuvulela iminyango and uma sekuvulela iminyango uThixo uzobona ukuthi yonke into yakho iright ngeke uThixo akulahle ngeke akulahle akalahlani uThixo namhlanje nje bengizosho njalo ukuthi ubungeke yini uhlale esandleni kuze nawe uyizwe lento eziwabayo engizoyizwa lento eziwabayo uyeke yonke lento yakho yomona uyeke yonke lento longamfiseli omunye umuntu into enhle phuma lapho jabula nabantu abajabulayo ubabongise mbongelo onenhlanhla phambi kwakho uyakhumbula indolo lizwi mbongele uthi siyakubongela musu ukuthi siyakubongela kodwa ke uyaphi kodwa ke susu kodwa ke mbongele nje uthi siyakubongela jabule nawe ngoba kwabo kuyashesha but okwakho kuza kancane sengihlala phansi buka ilingo phela wena olingwa ngazo buka ama-test odlula kuwo yabona ama-test odlula kuwo nezilingo olingana ngazo injabulo yakhe izoba njalo ngenilanga ngangashumela ngoma mcele isiqhwaga sakaG ngithi kunomama engimthandayo engakholwa uyasho ukuthi wayisiqhwaga wafika esontweni ezoshaya umuntu phela ngangishumela ngayo kodwa into enhle manje yile ethi ubuqoga bakhe bashintsha waba isiqhwaga sakamoya uyalwa umoya inkalo seyisebenzisa umoya uyalwa umoya and umelwa umoya kunama-attack okulwa umoya kunama-pains okulwa umoya ngeke kufane nawe wena ongalo umoya nawe uyalingwa kodwa ngeke kufane ukulingwa kwakhe nokwakho angishumela ngayo nje ngithi uma ungahambe umbuzo ukuthi udlule kephi wena ngeke ufise ukudlula la adlule khona ngeke wena
wena ufise uthi ukhuleka uthandaze umbiza uNkulunkulu kumoya uthandaze uyena yonke into uvefika istroke sikushaya ukumoya sikushaya ukumoya thandaza ukhulekela abanye abantu basinde kodwa wena iyathekeza kuwe ungasindi kodwa bakhulekelayo baphumelele kodwa kwakho ngaphumeleli elokugcina athi mina hamba uyobheka manje ukuthi kusafana yini nayizolo kuyo ngoba uNkulunkulu umdlulise kuma-test umdlulise ehlanu uthe mesedlule ehlanu esephenduka nawe uyafisa ukuba wakacela ulokeshilo nje umamcela ethi hayibo sengibusiseke ngokuthi ethi hayibo sengibusiseke kanti inkinga i-test adlule kuyo emntaka baba uma-test odlula kuwo there is a reward ezayo uma senza ama-reward wonke umuntu ufisa ukuba uwe kanti akakubuza ukuthi udlulephi akubuza ukuthi udlulephi akazi ukuthi wena udlulekephi ngithi mina musu kuyakukhuleka kuyabhodloza noma usehlane hayibo ogwadule phela namanzi ayaphuma izwi lisho njalo hlane lakho nokwadule lakho angilazi likephi kodwa ngithi mina namanzi azophuma la ukusiphi isandla zibuka wena uyibuze wena baba mina ngikusiphi kanti isandla kulesi sikhathi somusa ngikusiphi mina isandla bengizosho njalo nje kubantu abasha haleluya ngithi never give up hlala esandleni uNkulunkulu uzohamba nawe and uzokuphumelelisa ungacabanga ukuthi abantu abaphumelele abekho bangaphandle kuphela nangaphakathi bangaphandle ukuthi inkinga wena usheshe ushibilike bese uyawa bese ufuna ukuwa iwa kodwa ubuye kuyaphenduka angifuni ukungena ukubuza ukuthi wemuntu omusha ubani umkhokheli wakho angifisa ukungena kuleyo kodwa ngizothi nje namhlanje uNkulunkulu njani unawe hlala wena esandleni and umuhlele esandleni uKristu uzohamba nawe ukusiphi isandla ayikho into ebalekile njengokugcinwa esandleni somusa uNkulunkulu uyagcinana njomane ukhuluma into enkulu kakhulu uthi kuqala ugcobo mase ubuyele ehlathini ubhekana nezimo nezinto ezikhipha kwalona lolu gcobo lwakho la sifike sikhulume ngoKristu Jesu mase siphumela eminyango sibuyele eminyango ezweni la esiphila kulo inkinga enkulu ukuthi mawungekho esandleni sakhe uNkulunkulu somusa ubhekana nebhere ubhekana nengonyama kukunqoba eminyango ngiyacela kulesi sikhathi mawukhona la uthi ngiyafuna ukungena esandleni sakhe uNkulunkulu somusa mawukhona la uthi angikaze ngimamukele uKristu Jesu abe inkosi nomsindisi ngiyafuna ukungena esandleni sakhe somusa ngicela uphakamise isandla sakho la ukhona mawukhona uthi angikaze ngimamukele uKristu Jesu abe inkosi nomsindisi wempilo yami ngiyamdinga ngicela uphakamise isandla sakho la ukhona mawungekho ngiyadlula egameni lika Jesu ngiyacela bazane sishayile uNkulunkulu izandla ezinkulu njomane